Ko ia te hoia tuarua no te ope taua o Aotearoa kia mate I te whenua o Afghanistan. No te ahiahi tonu nei I whakapuaki mai ai te Premier I te pūrongo mō tēnei aitua. I te wharepare mata a te karere e whakarongo ake ana. The soldier's name has not yet been publicly released, but on behalf of the government I want to offer my sincerest condolences to his family and to the entire Defence Force. He is the second New Zealand SAS soldier to have died while serving in Afghanistan. Over the last few months, there has been an increased tempo of the insurgency in and around Kabul. And on every occasion, when the SAS deploys with the Afghan Police Crisis Response Unit, whether in direct operations or in support, there is a risk of New Zealand casualties. The operation is still ongoing as we speak, and therefore at this stage I'm not able to give a lot of detail about the operation as the post-operational analysis is yet to be done. The information I wish to give, though, is that our forces were reacting to information about a team that was preparing to do an attack into Kabul. It was a warranted operation from the Ministry of Interior, the police organisation of Afghanistan, with an arrest and a search warrant to defer and disrupt this team. As the team were deploying in there, they were engaged, and as I've said before, the operation is still ongoing to assault through this team and to resolve the circumstance. Nā, kei te aroha atu tētahi hoia ōmua ki te ika o te wā, ko David Kaire tētahi I haere ki ngā pakanga o Timor, Hingapore me te rāwhiti. I kōrero mai ia kia mātou I kō tata ake nei. E hoa he karanga pauri tēnā, whai muri I te matenga o hoia tana ingoa ko Doug Grant I te rā marama I taua wāna, I taua wāhira I te whenua o Afghanistan. He kōrero tēnei, e hara I te kōrero ohorere, engari he kōrero e whakātu ana I te mōrearea o te rā wāhi o Afghanistan I tēnei wā. Mehe mea ko hau te pāpā, te māma rai nei o te tahi o ngā hoia, kei reira e mahi ana, kei reira e pakanga ana. Ai, tino whakai kia hoki wawe mai rātau ki te kāinga, I runga I te mōhio, ko tino tutu te puehu I te rā kokonga o te ao, te hanga nei, kei te tupu haere te kaha o te rōpu e kia nei ko te Taliban, e mōhio na tātou ki warātau mahi, me tō rātau piri pono, ki o rātou hakapono, arā, me panātu te katoa o ngā rā waho ki o rātou whenua. Deeply regret the loss of our soldiers, but I don't regret the decision that we made to commit the SAFs to Afghanistan. I think they are playing their critical part in trying to free the world from the threat of global terrorism, but obviously it's a very sad day for New Zealand. Ko te tūmua ki Takirua o te rōpū Tōrangapū Māori a Tariana Tūria, tētahi e tautoko ana I te whakaaro kia hoki mai a tātou hoia I Afghanistan ki te wā kāinga nei. Well, my view is they should. And I think the thing that bothers us most of all is that when you look at the advertising for the SAS, they make it look really exciting. And I guess that for young people who are looking at that, they would want to be doing that, jumping out of helicopters, doing all those exciting things. But at the end of it, they are going into areas where people are killing one another.